ekyamasanalaze nsanga eno kiyawaako baata kitundu baakoma. Ensonga ey'okubiri enabtu bazira yabasukako masanalaze era eyo tiyajjayo okutoolo. Mama andusa gyoli okubakana akukoba nti abeena makamaati gebali kuno mama ngera tubagulayo abakola ki baba musaabuza aye kirungi bayidanga mwena muyingimu akamuti olukutegeeri kubona twabanga ekintu kyaffe tukyesigaliza eriyo abantu abalina ebifo byabwe nga babirekawo okuba oti kino kodi amasanyalaze gakaali kutuuka akoyirika mulina omuntu anayogera yera basanze gabafuna byona byona bidumundi kutya aye bidanga mpola kino bwekidda leero kindi kidda olundi ekindi kyaidde olundi. So nenda kusaba abantu ab'ensango abantu batatubuzaabuza tusigale ng'ekifo kyaife tukakikozesa nga ne kadama tumuwa obululu kule mwatoola mwakoba tikyowumule tule mwakoba mwakoba tikyowumule Nsangalo Magadani moto Musangani moto Mali kujobi sawa na kala mkawulize memba wechira. Hallelujah. Praise the Lord. Mugenda bena twende okwebasa Katonda olwa mukaira ali nifwa. Ebasa Katonda n'ennyumira mu n'omusobole okwida. Lino essomero lyetebwa Heart of God. José. Vai.
Joli baba olwakaseera aye nga byetwenda byalabyo n'obidi baba webale Yesu kubanga ekikoze baba tulidi nti baba ejatuisaako omukolo. Amina. Tuyanziza abali musobola otyamaku sobola okutyamu tutava inuma nga tuwulira miigo ate ate wabairengawa so tujja kuba n'olwembo lw'eiwanga twembe n'olwembo lwa Busoga tube n'okusaba tube n'okwogera kwa chairperson erosio n'ekitundu kino aje okwaniza abakulembeze baine ba chairperson abakola omuluka guno Sanga oluvannyuma lwa programu ya gavumenti okuvayo owekitiibwa pulezidenti okuvayo ne programu ya PDM tugiira okubona ng'ekaali kumazaako abantu bonabona aye Honorable Nakadama amweyanza kubanga ife Mayuge district tuli balimi oluvannyuma lw'okuvaayo n'endowooza y'okugabira buli muntu embago naddala nga tuli wano omuluko gw'ensango mu igombolola ly'e Buwaaya mu district y'e Mayuge abataka bonabona Honorable abawaire embago olwaleero ndikubakubiriza ng'omukulembeze mu district eno y'e Mayuge embago dino mukozese tuli kujja mu season ey'okuboneka nti tulima obwavu mpologoma wootaabwa ebinga kwe kulya olwaleero Honorable abantu waire embago eno kozesa embago okuba amatafaali ofune sente kozesa embago olime ofune sente azira itaka kozesa embago ojopakase ofune sente basebo ne banyabo ntwala okusembyayo okweyanza ino Honorable Nakadama Lukiya Isanga olw'okuboneka nti weyafuna ekifo abantu bange abalungi ab'ensango mu Buwaaya bagire baalira batuusa lipooti yo Honorable Nakadama nife ng'abakulembeze ba district enguudo mbi ediri esaidi eno ntwala okubakubiriza olwaleero luno eriyo oluguudo oluva Empungwe olujja paka Buwaaya district yalukolaku nga tugemagana niba naife nibamemba ba parliament okuboneka nti esente de batusindikira dikolaku olwaleero nenda abakobera ku luguudo lwebogeireku olw'ensango luno tulimu n'enteekateeka y'okuboneka nti twafunyeku n'opportunity ya madivan okutuwa ku kilometers ababaka baife Honorable Nakadama alina kilomita 59 de yatulobingireku era mu Buwaaya wano twatemye twakoba nti bafune ku kilomita 10 nenda kubayikaikanya mu bebayikaikamu ngawe twatandise kutwatandikira Buwaaya Mpungwe eno yona tujja kuida ate neere tugemeyo tuboneke ng'ebizibu byaife tubigema as a team n'ekyenguudo kibenga kivaawo okuba nga ti kizibu Mayuge wano district Maina nedobozi banta mukwana mazima kuva mugombolola mu district y'e Mayuge gombolola Buwaaya tweyanzize ino mama Nakadama kyatuwenye tuwembago tweyanzize ino ratida kudikozesa kuba didakuyambako kulima n'okudda amatafali aye tulina ebintu bye twetaaga nga ku mama Lukiya Nakadama Isanga byeyandibeera atuyambako tulina ebigira bibi twabana amaadi tugatoolagala tusaba mama waife Lukiya Nakadama Isanga alina ddoboozi esobola okutuuka ye Museveni okututuusaako ebintu tusaba ajaye pulezidenti Kaguta Museveni atuyambe ku by'enguudo enguudo tububi tweyanze byatukoleire Amina nza kirala agule nsaba Isanga Lukiya Nakadama kyaba atukolereku kya idwaliro twali twakajja twakatwalayo omulwaire edwaliro ino liri opposite naye ale edwaliro liziramu bulezi twajayo luzi tutwaire omulwaire saawa mukaaga gwabwire batuwandikira bwakabaluwa atijawale ofune ki omwidandabi aye nga edwaliro ery'e Mayuge Lukiya Isanga Nakadama liri opposite naye aye omuzira ife tulikwendamu eddagala batuwandikira muwandikire obulezi atitofune ekumbali nsigaire akule ensango aye ndikwenda eddagala libeemu ate kukyembago tujja kulikozesa bulungi tujja kubisa amatafali tujja kulima n'ebiba tujja kulima embago aye tulikwenda obulezi bw'eddwaliro wale opposite naye
Gari owensango information wekitundu kino ndi musanufu ino okuboneka nti Honorable Isanga Nakadama otulotera embaga mu kaseera akalungi ak'okulima. Tusuubira nti embaga zino tuweire linza okututoola mu bunaku, linza okutoola mu buzibu kuba tujja kulimisa embaga ezo tusobole okuganulwamu tusobole kulimbibwa ng'abantu bandi batulimba ne batuleetera tukyuse obulamu bwaife obulungi kuba tujja kulima tufuna kyetulya, tujja kulima tufuna ku kyetutunda, tujja kulima tufuna ku sente z'okuweerera abaana mu mbago zino. So twebaza maama waife Honorable Minister Nakadama ekyo ekintu kyokoze otatoolwa okwo tenda oyongere okutuwa ebintu ebirungi oyongere okutuyiikiza nga maama waife atuzaala ab'emayuge. Njofunye embago uli otya? Mpulire bulungi era njalonda Nakadama Lukiya Isanga kuba butya nkoleera mpaire emmere mu maka abaana bange tibakabonaabona bajja kulya emmere. Abaana bange basobola okufuna emmere mu maka eno Nakadama abeewo, Museveni abeewo. Amina. Nze chairman w'ekyalo Bulondo Buwaya nze kulwange nga chairman w'ekyalo ky'Ebulondo musamufu nga nsanyukiraho Nakadama engeri yagerengeranyizaamu okuleetera embago ebyokulima ebiseera abajja baliwo embago bamaze n'okubita batuwa ensigo bisimanyirizo ebisinga ensigo bisikaitabadde aye maama Nakadama ayitiriire mu kiseera ekirungi yatuleetera embago era buli musaawa yakutalina okutima mukulu wange nsiimye nnyo Nakadama kyakoze wabula nongeraku ngaatwala obubaka eri Honorable Nakadama atuyambe kungira okuva ensango okutuuka enfungo eyo enjira yafwa tutabwamu kiboolibooli enjira ino wabula ebyange neensaba ino ebale ino nebaza ensango egombola Buwaya disitulikiti Mayuge omusaadde mulimi ndidino omugaso gw'embaga eno era bagindeetere mu kiseera ekirungi kuba nisaawa eno nze banza gindagaine mu nnimiro nga ndi kulima aye kyensaalirwamu kiba ekintu kirala butabaako mukazi wange kuba mbaire mulese ku nnimiro era nyeneyo ekyo kyonka kyengaire mugungala kinkosinzemu kuba nze niwobuuza ku kyalo kuno bakati omusaadde mulimi nfuniyemu ebintu bingi mu kulima nekinfunire kikyendi kale nibyo omugaso gw'okulima yafuusawo bwakagaali yafuusawo kagaali buli lwakola ati ateidyega aidye Mayuge mwasuza pulezidenti okumala enaku koodi 45 bana ab'emayuge kitwekubira ku bwala buloka butyomeka bali kwenda okumusuza aye yavuye Kampala ere yakuba ati nikuja kusula Mayuge yawona kwekyo yajja yakola emirimu yere yasulaga bana mulowooza mutyo ekitono ekyo kyonka kitusobozesa okuba nga oluguudo lwaife okuva eMayuge paka eBwonda tirukaira mu kwonooneka kubanga mulina abakulu buli kitegeera omukulu buli kaseera alina okuyita mu luguudo olweyabanga buli kaseera balukumanga lulungi tetuli kujja okuyizako era twamala ekisaba kyakulu kuba kolansi era bajaalu kuba kolansi tulikuwulira bajaalu kuba ki bajaalu kuba kolansi
Mlegane n'ababa kana baida kubayo ayi bali mala kubona kube bakola ki bayakiriza me basima ayi nga twidinga kola asbaja akola ki kubanga oluguudo lujja paka Bwonda ku mwalo ekikulu omuntu ayinza okoba ati tukwera balukube mangu ino balukube mangu ayi webuuza oti weeka ewuwo enumba gye wataamu idinisa nga liri mu matafaali muzira lwigi tolina kutaamu lwigi ayi limaze mu ibanga ki kiruliwo wene engeri yojja mpolampola nga ebizibu bikugemye ni gavumenti yona ekyo bwetambula bamaama bali gano bakaali kubandula ati bwekiri bafuukogerano bonabona bakuba ati gano twafuna amasanyalaze ayi galiwo kaali nkola ki nga kaali kutuuka era with time tuli kujja gatuusaawo bali kutambula ni Katonda waife so mbasaba tube bagumiikiriza bwekiba kikaali kutuuka oyiga eriyo banaabenda okutulimba ino ole bwanaaba investors oba abasigizi b'ensimbi nga omu kubo ni Madivayi yayikiriza otugemerako enguudo edindi bali kujja nga badikola aye ekikatuleetera obuzibu nti ekikolugudo tulina kitya kiri kirala era mbaireko esanga ekifo kino kyendimu najja nasabaku ebyuma eruuyi naawe akuba nange bana balikola enguudo aba disitulikiti tube nga tusobola okolaku eruuyi ayo ojja wasaba wajja okutuukayo nga bakuba ati disitulikiti eyindi yakitwaire mwabanga era mukaali muki twabanga tukalina ekyo ekyaife ekirala kyonka aye mbasaba ntugumiikirize tulina kola ebintu bino kasita tusigala nga tulikolera abalala inalemwebeewo ikiriza otukobere oti nze sente mu kifo ky'emiliyoni batwalira kuki emitwalo egindi 20 tusobole okubagema baba ekyokubonerako eri abandi tibaikiriza okubatoola kuki sawa nno twamaze okubisa sente dino demuli kujja okufuna omwaka guno era damaze okulekukwa okuyida mu banks daimwe muli kujja kutandika okudifuna aye olina kufuna miliyoni olina kufuna ki miliyoni ya sente webanga togifunye tukobere muli kuwulya baalo otukobera mutukoberenga nsemaze okubakobera inalemwebeewo ife ng'abakulembeze ab'ebuwaya tutuuka okusiima Third Deputy Prime Minister wa Uganda omukyala Lukiya Isanga Nakadama atuyambye yaleeta embago mu kiseera ekirungi kuba aleeteire abantu baife embago nga ne season eri kujja kutandika. Twebaza ino nise kwebaza President wa Uganda okutubonera Third Deputy Prime Minister waife nti n'omuntu omulungi ino mu byona byona tutuuka okusiima era twakubiriza abantu abaana Buwaya abaana Mayuge bongera okumuwa akalulu asobola okwira basobola odikozesa balime kubanga emuso gakuba nti embago nizawula embago eyo osobola okuvaayo wasomesa abaana embago osobola ogikozesa wazimba enumba embago osobola ogikozesa wagula emotoka kale tutuuka okusiima nise kusiima omubaka waife Third Deputy Prime Minister olw'embago datugabire yebale ino yebale